Reka mbasuhuze kandi mbifuriza kugubwa neza no kugira igitondo cy'umugisha n'amahirwe cy'itariki ya 25 z'uku kwezi kwa mbere. Tuje mu makuru yacu ya mbere muri iki gitondo, ndagaruka kuri Operation Maduru yatangiye mu mujyi wa Goma. Ubwo nkivuga Operation Maduru murahita mubyumva aho Black Water igiye gutangira guhigisha uruhindo bamwe mu bayobozi b'izi nyeshyamba za M23. Ikibaya cya Ruzizi, La Plaine de Ruzizi, ubu ngubu nta n'inyoni itamba. Icyitwa inyeshyamba za M23 twirwaneho bazinze ibirago baraye bagenda ijoro ryose kugira ngo isi itababoneka abaho urw'amenyo, bamaze gusubira iyo baje baturuka. Ndagaruka kandi i Kigali. Ndabona i Kigali burya ingoma zahinduye imirishyo, ndabona inkuru hano ivuga ngo Perezida Kagame yerekanye ngo umupilote mushya uzajya umutwara. Nimumbaze ngo abari basanzwe bagiye hehe? Ese kuki we yerekanywe kandi abambere batari barigeze bamenyekana? Ibyo byose turababiva imuzi n'imuzingo. Iyi ni Inkubi Media, ngwaye ikaze cyane ugiye kubana natwe muri uyu mwanya ngusaba kugira ngo ntuze kwibagirwa gukora sabone niba ari bwo bwa mbere ugeze aha, kandi niba warayikoze reka ngusabe ngo uze kudusigira igitekerezo cyawe unyuze muri komanteri, wanakora like, wakora share, ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Tudatindiganyije reka mpere kuri iyi nkuru. Ni amakuru azindutse avuga yuko kuri iyi tariki ya 25 z'uku kwezi kwa mbere ikibaya cya Rusizi nta n'inyoni irimo iratamba. Ni nyuma y'inkuru twabagejeje hejo aho twababwiraga yuko inyeshyamba za M23 mu bice bya Sange, Remera zari zirimo zirazinga ibirago bitandukanya twirwaneho yamaze kuhambira ukwayo na M23 igahambira ukwayo. Amakuru nk'uko abigarukaho aravuga yuko Sange ndetse n'iki kibaya cya Ruzizi cyose uzamutsa werekeza Kamanyora ubu ngubu nta n'inyoni itamba. Ingabo za M23 na RDF baraye bagenda ijoro ryose bitwikiriye ijoro bagasubira ruguru muri za Bukavu aho baje baturuka, ku buryo ki Kamanyora ubu ngubu kuzahabona abasirikare b'izi nyeshyamba byaba ari hamana, n'ababa bahari babaye bitsimbye bakaba baba bitsimbye ahantu hamwe. Bya bintu birwaga bajagajaga bameze nka twa dukoko two muri Surwumwe bikaba byamaze guhagarara. Tuvuye aha, amakuru nuko ngo mu bice bya Remera cyane cyane muri iyi agisi Sange Remera nuko bamwe banyuze ahazwi nka Ndorera, Kiringwe, Mugaja, bagakomeza begera Bwegera bakanyura muri Ruvungi, Kamanyora, bagahambira ibirago berekeza za Bukavu. Mu gihe indi timu nayo kubera gutinya ngo drone yari bari hejuru, amakuru avuga yuko kino kibaya drone nayo yagikozemo umukwabo irimo irabasaka, igenda ishakisha hirya no hino aho baba bayitekatekeye. Rero kubw'iyo mpamvu gutinya yuko drone yabafatira mu nzira cyangwa bakaba bagwa mu gico, abandi nabo banyuze mu gice cya Rubango banyura Kirigwe, Bwegera, Ruvungi, Kamanyora bahambira berekeza ruguru iyo ngiyo za Bukavu. Ni mu gihe twirwaneho yo yanyuze mu bice bya Mukuge, Mugaja, bagakomeza Ndegu, bakerekeza Kageragere, Kitundu nabo bazamuka basubiza muri Fizi iyo baje bakomoka. Rero kubw'iyo mpamvu bikavugwa yuko uko kugenda bahambiriye bamwe bitwikiriye amajoro ngo bataza kubabona, bamaze kuba batuva muri kino kibaya. Mvuye aha reka mpite nigarukira ku itariki ya 26. Ni ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kabiri, ntabwo ari ejo y'ukwa mbere. Itariki ya 26 z'ukwezi kwa kabiri, amakuru ari kongeraho nuko umupaka wari ufunze hagati ya Kongo n'u Burundi ushobora kuzafungurwa, urujya n'uruza rw'abantu rukongera rugatangira. Ubwo murahita munabyumva yuko haba hari n'amahirwe menshi yuko za mpunzi ziri mu nkambi zitandukanye nazo zahita zitangira processus yo gucyurwa, bagahita none hatari bya bindi M23 yabajyagamo ikabacamo igikuba bagashaka gutaha n'amaguru. Aha noneho birashoboka yuko bashobora kuzagira gutya imodoka zikabafata zikabacyura zikajya zibazana zibageza Uvira. Ni ku ya 26 z'ukwezi kwa kabiri, ntabwo ari kera, uhereye ejo harimo iminsi isaga 30. Reka ngaruke i Kigali rero. Mbere yuko ngera i Kigali reka mbanze nyure muri iyi nkuru ya Operation Maduru. Operation Maduru mu mujyi wa Goma nayo irimo iravugwa nyuma yuko Black Water igaragaye mu mujyi wa Uvira.
Uvira bahagaragaye mu buryo bubiri. Ubwa mbere baje n'imodoka za Jeep, narayiberetse iyo video bahinjira abaturage babasanganira. Ubwa kabiri bahageze ejo bundi ubwo bari bari kumwe na guverineri Professeur Jean Jacques Purusi Sadiki, ubwo yari arimo arahumuriza abaturage ba Uvira, bazana na helikopteri. Iyo video nayo twarayiberetse. Noneho bigahita bihuzwa no kuba igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizwi nka Africom cyowe na Gasheru cyari kiri i Kinshasa. Bikavugwa neza rero uku kwitsirita kwabo hano hafi y'aka karere bya hato na hato, bamwe Kinshasa abandi Uvira. Bikavugwa yuko haba hari operation y'ibanga, operation Maduru, yabigiye gukorerwa mu mujyi wa Goma. Ntimuze gutangazwa no kumva, nimwajya kubona mukabona babagabo bafite inda zigeririya, barimo ba Bahati, ba Colonel Inanga, harimo na Cyakebe gikuru ngo ni General Makenga, umwe wasinze amaraso y'abanyekongo yirirwa amena umunsi kundi nkumena amazi. Mugashiduka mwumva abambere bamaze kubacakira batari mu maboko yabo. Yaba ari n'inkuru nziza, ariko n'ubundi niho hahande rusibiye aho ruzanyura. Burya bitinde bitebuke, uwagira ibyago ngira ngo muri bakagera nk'Kinshasa arabizi. Nta kindi ni ukuhita bamukatira urw'imbwa, kuko urukiko rwo rwamaze gukora ibyo rwagombaga gukora. Ndasoreza kuri iyi nkuru rero. Iyi nkuru ndimo ndareba ahangaha sorry, muze kumbwira iby'iyi nkuru. Ni inkuru ndeba hano ifite titire ngo Kagame yerekanye umupilote mushya uzajya amutwara. Naje kwibaza nti abari basanzwe bamutwara babaye iki, bagiye he? Ese kuki we yamenyekanye abandi bari baragizwe ibanga? Ni iki kiri inyuma? Kesi kiriya, wa mugani muri cya gifaransa cyacu cy'abanyafurika, kesi kiriya hariya ihari habaye iki? Habaye iki gitumye uyu nguyu washyirwa ku karubanda? Ubundi abantu bavuze rero ngo ni Brigadier General Gasana, ngo niwe ugiye kuzajya atwara perezida w'u Rwanda. Ariko ku rundi ruhande amakuru akaba arimo arambwira yuko abapilote bari basanzwe bamutwara baba batavuze rumwe, bakaba bamucitse, bakaba bigendeye. Burya rero ngiguye ntayita yigera ihembe, yiguye ntayita yigera ihembe. No kuvuga ngo bageze ko bakubiswe regitoverso mu bice bya Uvira, bubwo bivuyemo nk'inopfo, bati dufatanye na 23. Abazungu batereka reka nta muntu, ati abantu bakoze ubwicanyi, bagakora genocide, bagahohotera abagore, bagafata abana ku ngufu, bakaba birirwa basahura, ati nta wakorana nabo, gukorana nabo byaba ari igisebo. Bavuga bati wenda akazi tukabure turatashye. Nuko bitangira rero ngo ni malaria, nuko bitangira ngo ni malaria. Abandi nabo bagakomeza bakabyina bakagira ngo niko byahoze, ariko batazi ko niko byahoze yatwikiye umuserebanya mu nzu. Ntabwo mbizi, reka no uyu mupilote mu bwenge uzagira akazi keza, kandi uzamenye gutwara boss neza, kuzagira ngo uzajye ubona umugati w'abana. Ubundi nanjye reka mbabwire namwe ngo mukomeze kugira weekend nziza.